Nirmala ken yam kana diala content barwani lingwa sama kanwar online TV channel abia kamal. Tikon ka jo mi bikona ling ka jan laramani. Jo bana linga bana right katin kone lat karodian rewi ka South Sudan do badan en nakan weri ke je ki do badan wishang we je ka je rewi ka South Sudan ban jo me bana jalinkel. Kan kono ni ami jiram jidit kanwar online TV channel go rejen wojin de subscribe kede notification bell de jetwan ko misha te kalar misha break gwas me kanwar online TV channel der shamala shibeke ji gwas dana pailare bana jo me bana jalin ka do badan en chajalat keje ngai kon madana lat ka Dr. riek machar e wika sa Sudan bana madana en chalat ka kuide kene kirmiyadit bana jalin kana do badan en chi kirmiyadit kana musabene chi kana yat pin do badan en yen kan Dr. riek machar ka je ki ngum chi kana lat do badan en chui nya ka je tam chui ku me South Sudan ka jamo banawne ko pa Nuer ba ka displace ke ba ka joy gonaten kono tikaten bana jalin ka jalere mane enda manduni chang kot nyak malaya nung roi nung wasame bana job me bana jaling kenya makan kono nyam an wala shanga jandang ro yide bangwan kapai baro ron kitna dang ro yide jandang ro yide diecha bana job me bana jaling kel ani broad shulinga ka ki broad kebeka kamandan en biling wasame ko raja bana ling wasame ne kui kirme yadi kene yeweri musebeni ramadan en la kuäär dung yuganda no tie ka jom bana linga long ka kwidien kan dangaro kan kwarati ka jom shalat gwasame shalat no kuma South Sudan roi ke president Salva Kiir mayardit kana kuäär Uganda president Yoweri Museveni wakan let kan kel ko bikan opposition bikan silent ke bikan Dr. riek machar bikan jawda bikan watch ko cha jawda cha jabeling man to gwasame bi ngaje no naga dana nakan wari rewich ka South Sudan mat kwara dangro kuma Kiir mayardit kana Museveni enono ka jom chalat gwas me gorno banyo ga yekel ka tada nan chalat keje ko ngai kono longono te kerik to ngwan long to lat ka rodien to goro de nat de kan male rode de kan ngach bana jome ban je kwena gwa a recent opinion article written by a person called tuɔɔk will claim that President Salva Kiir and Uganda President Yoweri Museveni are working together to keep Dr. riek machar away from politics. The writer warned that if Machar is harmed or removed, the Nuer community may respond for a long time. Jawle gena gwata me wun mishal ke tuɔɔk wall take a chara mijetup no sia kamnetin kon tila ji South Sudan ki kuma Kiir mayardit amene diala ko ken wona ke international community and wo mewe Kiir mayardit kene Museveni amo kan Dr. riek machar kan let kemejek na kenije ki ci kana mo ka gwabe jeni binwari no bika respond ki bika korbi kenetok ka wa kor mo cha bia kor me gwa bala kor me jega long ki kor me bebech no ka kuma Kiir mayardit ki ka jang cause menga yana te mi tok kan nuari no right now di enen wona kan wari ken net ko ne charen realika no big Nuer bikin nganak but the reality wona ene o kan jang kan Dr. riek machar kan kon tiap ko jowdan lat jekeje ngai kon wona ene ter dana tuɔɔk kam kume Dr. riek machar kan Kiir mayardit sorry yes Dr. riek machar kan Kiir mayardit ka jowdan lat ke jelong wat ter dana tuɔɔk ki disagreement dana tikeke kam Kiir kene machar wajen wa politik dundo wa si kor dor dangro kor Dr. riek machar kene Kiir mayardit wana me siyo kene tiken ka dur to gol but jen wa duop metuɔɔk kwiko shinat sikan tike link ka do badana de South Sudan de jarwa keje lo chala do jen a power struggle no the disagreement between Kiir mayardit and Dr. riek machar is about politics, not tribe. These two men are not fighting as Dinkas versus Nuer. They are political leaders who have supporters from many different communities. Jowling yana gwala je ko di wa Dr. machar take ne ko je support ke jang kwa support ji ko tore kwa support bo dorten ko ken the same thing bon mene Kiir nono wajen kwala do ne me chinye ne Nuere kana jang ka do badane be ke je
international community kene dortin kokien ko wa minyen ni Nuer kene jang tan wade chu te kam dien banne me awajen a power struggle me to kam kware so de kon kule teje wona na gwata menem Dr. Machar ngu minyer kaja kiir mayardit mishio jana Nuer dunomen biangai gwasame some Dinka support Machar, some Nuer support Kiir. Even within their own ethnic group, many people have opposed these leaders at different times. It is wrong to call Machar only a Nuer leader or to blame all Dinka people for the decision of one leader. All South Sudanese people, Dinka, Nuer, Bari, Zande, Equatoria, and others, deserve to be treated as individuals, not just by their tribe. Jowling and a guasma, or nating one chagujan or kill me yadi need a content ko target Nuer, one a me shingu, she talk. You know. Come in and yena, de colaro yes a talk odi, mellet Kiir need a connect and one need to displays the temokangane canwere. Though ngay kono take a native quakim yadit quadacrimachar mayadit quadacrimachar quaja support a jang kidorin coquien, but still needing qua target canwere. Okay, Menyam, I chana Koridan Chitoke 2013 chan Jamin Gwit. Angumi Chitoke 2013 Chanwer Shakanak. Yes, that yiga political conflict a term to jan kam nori kia kam Dr. Machar kene kema yadit. But why she would shall keme kilma yadit chanwari shakaonak. Kajar one dan angum nega Nuer misio name ne de kone nake ko Nuer so mala jen one dial neme she o dor jan kan don Nuer anaka ni ne dial angu me kanji Equatoria kanada tribe rewika South Sudan kan ka target wa target Nuer ko rodi non number there are question me there are question kaje ko gwa de dan je to me to 2013 cha men chakanak cha god chakanak cha neti dit chakanak neti she a politician they were not politician. We must remember what happened in December 2013. A political conflict quickly became a tribal conflict. Many innocent people died, women, children, and elder people who had nothing to do with politics. This shows that when we connect politics to tribe, the people who suffer the most are ordinary citizens, not the politician. I think most of the things that are happening in South Sudan, you can see them. The people that suffer the most are the citizens, not the politician who orchestrated the conflict. So jowlin kona gwasame erikten kona tuɔɔk. So murai kon ka kwitu kano anga me de teach, okay? Reiring nititine de tinye Dr. Riek Machar kene kim yadi dino ngum to korkeje. Of course ngay kon mandana tega Dr. Machar jene chung na rode ala kuäär. Simple as that. Chung rod la kuäär ba chikin me yadi chelok ajene shagwano be Dr. Machar brode chung. Ko jen dwal ngum dwal kaje dwal ko ajene ba power ba jenan kaje Riek Machar. Okay? So justice must be for everyone. Saying only Nuer care about Machar safety is not fair. Some of Dinka claim that. Many Dinka and people from other tribes also support justice and peace. Some Dinka politicians have even spoken out against action taken against Machar. We should see this issue as a national concern, not a tribal one. Also, Sudanese people want justice, freedom, and peace no matter their background. Jowli kono gwasame jo machalat. O take a jang, teaching no no nakon yes. Jang tegaten but me chi toke 2013 mi shimagwa ka shongod ba telmeram cha tich so shang me cha Nuer ya target cha kana rewi juba ngam cha tich tele justice me cha served. You also have seen that tele justice tele me cha lat cha Nuer ya nag lora bang more than 20,000 people tichi liu ki ticha but god kamen ka dong ka tele misha amalat ka kwidien tele justice misha serve ka kwidien abalara no kirma yadi chedwer chajalat no simple cha gware ka bongne ki ka tele kon ka kwen
but in reality ram dana tigari kanga ken mayardit, and still kan ken mayardit kana brought to justice tala tong machalat ka kwida and odong deja kep ki deja yan ka duer dana chalat ke jenbo deja held responsible ke queen and yalan konte shilya chikana tok ni ke 2013 bene ke 2025 me ngode wona naka wona yamane ken mayardit borode nyoko muchungorode. So guyenen wo magwa mugui kon mishit kene me ala kin mayardit kene wuri shal me musabene chigorodian cabinet. Okay, so kore tuoga den lar no shi dungjane kanore, but in reality kira nga ko support ke jang kuri shala musabene me ngo jaka ko benwer bakana ko shiane no chaka jak menene itengwan tila deineke Uganda people defense force kananga nangre which kajuba mentem right now kare wiki juba ke 2013 chaka nangre which ka juba chaka nang na bor ka jonglei jen gwa dan wukan waru kan nakten awuna ka panal so ci kon je kon ganen ti chalat ken kon shal kan wari so meshi wona me dor kana dor nyenya angu me kirma yadit we targene dor kelone we nang na wari mone why. So there are question ba me de ne top ka kwiten kon lat karodian manaka nwari kirma yadit adwale ko jen mo nwari mu ko ngore wika South Sudan bega rodian chung ko biken Dr. Machar ena biken chung aja kel so dwale ko dong bi benware biken bukan wan so jem nen yana matama ko ga displace gon kontigatin joja ka gonten kontigatin che gorono te kan war me de tere winten kontin tie ke jupa ko mon waru ko ngore wini ken ajano bika queen kwar bikanalat so queen kwar en wena mo ngom butok ti cha kirma yadi chaja bugor so bikin yadit chebe be chufe lang gwada mo chebe la pass so na me jaga kim yadit ko badwal. So for that reason gore jeno benwer be ga displace ka machaladone enono ko be ga silent ka ba kwari na Dr. Machar ba jawra ba jabat ko be shongotin ala kwar man gwasa bene so jolin kona me o kon gor kon tok bana man lero da bana jangaj. Okay, chang bala do na me shi dor kana dor nyenyo ban mar ngai kona long ne den kwal displace kangane kanware ne de joy kangane kanware ko kwari ne Dr. Machar jaram dana gwi ken obro de chung misie Dr. Machar angu mi yan ke je angu mi pendio der ro de chung la kwere ko je ne dan non kor ke 2013 anya ko tem ke 2025 to kontenene chianen chanwer cha ka George Winiken kane ka kem. What is the reason behind all of this? O mu election we benchin wer chicken vote, don't be sure vote fake method and dan in chakok you and point ker yadit and then bearing Machar bojo luin late che campaign che bila lat teram bijalo gor and gwadmo be kem yadit be mo ke space ko ba kwerndit bajalel bajanang. So those are the real reason behind ko yan ke Dr. Machar kano kwanware kwa kanak kwa ke book karen yali kume kem yadit so ngai kon mi shikene so na me ajan sharadan en chanu ano bi kondi alteka ngach kamanda na lat ke kume kem yadit daga don wari ko dwala ko bin wari chonkel ka Dr. Machar ka chen ko inkware managa nwari akem yadit adwale ki dwal ka je kan wari shet ke je jan bor ko nge jan o je jan bor chikana linkpin chikana dem no ba nwari ba kanak ke dem to medan 2013 chikan wari kan kalwak chike Dr. Machar kana jikwara dial chikan kalwak ko kan wari anyok ke 2025 me bo shale nen mandan le rodre ne de konen kwa target ke lo kan wari bom dan kwala wo ni je so ne shana bom jo me agenda na gore de nyaa kon kelan ban nyaw dikale rodien chuje puru de no biler bi nyaa ne ko ken bi ataka mal bye bye.